Nalazimo se u lovištu posebne namene Deliblatska peščara. Iza mene i oko mene nalazi se deo lovišta, mogu da kažem manji deo lovišta koji je zahvaćen požarom, koji je počeo krajem jula, početkom avgusta i evo sada možemo da kažemo da se verovatno nalazimo na nekom kraju ili na završetku ovoga, ove stvarno velike prirodne nepogode i ove stihije koja je zahvatila ovo lovište. Mi smo danas bili na zadatku da se obiđu kompletne površine vezano za ishranu i pojenje divljači. Vojvodina šume su pre 10 dana, znači kada smo videli da su razmere požara stvarno dostigle jedan veoma veliki obim, doneli interventne planove. Prvi deo koji se tiče iznošenja vode, održavanja postojećih pojila i unapređenje, odnosno popravku pojila koja su stradala od požara. Ukupno smo u punoj funkciji, imamo 6 pojila sa tekućom vodom i imamo 28 pojila koje se pune sa traktorima koje vuku cisterne, odnosno terenska vozila. Mi smo na taj način, pošto oni su, da kažem, izvršili njihovu distribuciju po čitavoj teritoriji lovišta Deliblatska peščara, koja je ukupne površine 31.000 hektara, nešto malo više, pokrili praktično 27.000 hektara. To znači nekih 87% površine lovišta je pokriveno. Sa druge strane, potrebno da bi jednostavno gledaoci stekli utisak o površini, odnosno o odnosu površine i broju divljači. Na ovom površini od 31.000 hektara gazdovalo se sa 800 komada jelenske divljači, govorim o matičnom fondu, 300 komada strneće divljači i 250 komada divljih svinja. Mi smo na ovaj način i kroz vodozahvate koje smo postavili, popravili i održavamo ih, da kažem, u punoj uzgojnoj funkciji kao redovna gazdinska mera, praktično omogućili da divljač ne migrira i naša procena da nije došlo do velike migracije, odnosno alokacije, pre svega tu mislim na jelensku divljač, na druge površine van lovišta Deliblatska peščara. Doneta je jedna administrativna mera, znači zabrana lova, osim naravno lovišta Deliblatska peščara, zabranjen je lov u svim lovačkim udruženjima koje se naslanjaju na lovačko udruženje, na lovište Deliblatska peščara, tako da praktično smo divljač zaštitili od bilo kakvog, da kažem, lova i neprimerenog, da kažem, neprimerenih postupaka u ovom momentu kada se ovakva situacija dešava i u lovištu u Deliblatska peščara, a i da kažem, u okolnim lovištima, ali potrebno da istaknemo da Deliblatsku peščaru rubni delovi Deliblatske peščara kao lovišta pripadaju i određenim lovačkim udruženjima, tako da svi nalazimo u istom problemu i jednostavno svi se nalazimo na istoj strani i jednostavno smatram da su sve te mere koje smo doneli da bile pravovremene, da smo ih doneli u optimalnom roku, a sa druge strane briga o divljači je stvarno na najvišem mogućem nivou. I ono što je potrebno za sam kraj da istaknem, jednostavno kada smo videli obime i razmere ovoga požara i da su ugrožene određene stepke površine koje su, da kažem, bila glavna ispašišta, odnosno glavna ispašna mesta za pre svega jelensku i srneću divljač, interventno smo nabavili više od 300 tona stočne repe, koja je izuzetno blagotvorna i optimalna, znači za ishranu divljači u ovakvim uslovima, znači kada je manjak vlage, kada divljač je prinuđena da jede relativno suvu travu, tvrdu hranu i tako dalje, pomaže varenju, a sa druge strane ta količina dekstroze, odnosno prirodnih šećera koja se nalazi u stočnoj repi omogućava, znači da se smanjuje nivo stresa kod divljači i održavamo njihovu kondiciju i telesnu masu, da kažem, u nekom optimalnom nivou. Tako da evo za kraj bih rekao da mislim da smo uspeli da se izborimo sa stihijom u svakom pogledu. Posledice i štete ćemo tek kada se potpuno požar ugasi, kada se zaustavi, moći da podvučemo crtu i da kažemo da šteta je tolika, štete na fondovima divljači da li jesu, nisu, u kom obimu, da li su štete dominantno na podmlatku, odnosno na prirastu ovogodišnjem, jednostavno to ćemo kroz jedan
precizan plan monitoringa moći da utvrdimo. Ono što je neminovno jeste da je pričinjena šteta na lovno-tehničkim, lovno-uzgojnim objektima. Naravno, još uvek je rano da kažem u kom obimu, ali jednostavno šteta je prisutna i kroz nastupajuće mesece ćemo u svakom slučaju raditi na potpunoj sanaciji i da vraćaju, da kažem, u potpunu uzgojnu i komercijalnu funkciju ovoga lovišta.